Hello friends ong Fadi Sungtabok SSCGT Constable 2021 ni tumarok butong nai nalewano vacancy rok busuk tongnai education qualification age limit selection process bahai ungnai tei exam pattern ro subject ro tumarok tong tei physical test physical standard ro busuk rok bunang SSCGD ni related full details hina bagui ani o channel bai gadalui tondi Fadi ongkai jungsuk naleinai SSCGD Constable 2021 ni vacancy taklaibo total vacancy najaknai 25,271 asok najakano all India ni male candidate eba jala rokungkai 2,424 female candidate eba buri rokungkai 2,847 asuk najakano ongkai aro bukas ni hisab tei se najakano SSCGD Constable male candidate ni bisingo SC ST OBC EWS UR abaike section rijak tongo jemon BSF o SC rokungkai 1026 ST rokungkai 603 OBC rokungkai 1453 AS rokungkai 641 UR rokungkai 2690 total BSF was 6,413 asuk najaknai CISF bobo SC rokungkai 1,133 ST rokungkai 786 OBC rokungkai 1,714 EWS rokungkai 760 UR rokungkai 3,217 total CISF was 7,210 abo haike CRPF SSB ITBP AR NIA tei SSF tongo ongkai CRPF by NIA ongke kono vacancy kuri taklayo Fadi taboke female candidate no nalaibano SSCGD Constable female vacancies BSF SC rongkai 176 ST rongkai 110 OBC rongkai 255 EWS rongkai 113 UR rongkai 478 total BSF 1,132 najaknai abo haike CISF CRPF SSB te ITBP tongo aro bisingo CRPF by SSB buri rokni vacancies relia tei joton toladi kunogui mano SC ST te UR rokni total seat busuk tong SSCGD ni education qualification 10 class jorang kino eligible ongo SSCGD ni age limit mane boys busuk tei busuk jora kino eligible tong iko 18 to 23 years jora tongnai rok haifan aro age relaxation rijak tongo jar category juda juda ke rijak jemon OBC rokni ingkai age limit 26 jora SC by ST rokni age limit ongkai 28 years jora mane 18 বছর se 28 বছর jora eligible tongo tabokai nalainai SSCGD Constable 2021 selection process iko aro kamkini sijak tongo saita stage mane written examination physical efficiency physical standard and medical test o saita stage no complete claim kainki simise selection mannai tei kaisa kok exam pattern khai computer based ungnai written exam ni bagui tama subject tongnai nai na dilogation exam no pass khaina bagui o subject no follow khlai kaunke ordinary easy ingui thanai first question ke general intelligence and reasoning 25 ta question or subject ni phainai 2 number के जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 3 नंबर के एलिमेंटरी मैथमेटिक्स 4 नंबर के इंग्लिश एबा हिंदी अब जतो 25 टा क्वेश्चन फाइने टोटल 60 टा सब्जेक्ट नि 100 मार्क्स नि फाइने अबो एग्जाम ड्यूरेशन उनकाय 90 मिनिट्स ते फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ओके रेस्ट तंगनाय फ्रेंड संगनाय दि मेल कैंडिडेट नि बिसिंगो लदाख रीजन उंगेरा उंकाय 5 किलोमीटर in 24 minutes खारना नांगो फीमेल एबा बुरी कैंडिडेट रोकनी उनकाय 1.6 किलोमीटर in 8 minutes लदाख रीजन रोक उनके 1.6 किलोमीटर in 6 minutes सुला रोक 800 meters in 4 minutes उनकाय बुरी रोकनी फिजिकल स्टैंडर्ड ओके हाइट टेस्ट यस नाइजाको हाइट जनरल SC OBC सुला कैंडिडेट रोक उनके 170 सेंटीमीटर बुरी रोगुंखे 157 सेंटीमीटर अंगना नांगना हाइट ST चला रोके 162.5 सेंटीमीटर ते बुरी रोके 150 लोगना नांगनाय चेस्ट वो
General SC OBC selarok 80 cm buri rokni ke nangya. Chest o ST selarok ke 76 eba 75 cm buri rokni ke chest rok nangya. Logo sangirano kisa request ani channel no sajagi tongkangke like tei share khaina tapukdi tei katal abo latest video naina bagui subscribe tei bell icon no bu press khai ready hambai.